мақомоти тафтишотӣ дар ноҳияи Вусе дар робита ба марги Раҷаби Хуршеди 18 сола парвандаи ҷиноӣ боз намуда таҳқиқи қазияро оғоз намуданд. муфаттишон бояд мушаххас кунанд ки марги ин зани ҷавон дар асл худкушӣ аст ва ё ҳамсари ӯ дар ин амал даст дорад. гуфта мешавад баъд аз як ҳафтаи марги Раҷаби Хуршед домоди ҷавон ки амагӣ бо ӯ 40 рӯз зиндагӣ кардааст боздошт шуд. Раҷаби Хуршед моҳи майи имсол тӯи арӯсӣ дошт ва ба сифати келин ба хонадони Зафар Пиров сокини 24 солаи деҳаи Чорбоғи ноҳияи Вусе қадам гузошт. арӯсу домод қабл аз издивоҷ бо ҳам ошно набуданд ва танҳо дар шаби арӯсӣ бо ҳам наздик шуданд. баҳси бакорат низ ҳамин шаб манша гирифтааст. дар ҳоле ки Раҷаби Хуршед бар пояи қонунҳои Тоҷикистон қабл аз издивоҷ аз муоинаи пизишкон бо шумули ташхиси бакорат гузашта буд ва дар ин замина санад дошт, аммо домод ба покдомании арӯс шубҳа карда рӯзи дигар ӯро барои ташхис ба Душанбе бурд. бо ин ки ташхиси дубора ба тозагӣ аз даст рафтани бакорати ӯро собит кардааст, вале ба гуфтаи хонаводаи арӯс домод ба ин ташхис ҳам бовар накард ва дар 40 рӯзи оянда зиндагии ӯро ба кобус табдил дод. рӯзи 22 июни имсол ин баҳс бо марги Раҷабӣ анҷомид. дар навори видеое ки бародари арӯс дар шабакаи YouTube нашр кардааст, Раҷаби Хуршед бо он ки ба сахтӣ гап мезад гуфт дигар тоби бардоштани ин азиятҳоро надошт ва тасмим гирифт ки бо хӯрдани сирко худкушӣ кунад. Фазила Мирзоева модари Раҷабӣ рӯзи 29 июн дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт ки духтараш баъд аз 1 моҳу 10 рӯзи издивоҷ даст ба худкушӣ зад. ӯ бовар дорад ки Раҷабиро домодаш то худкушӣ расондааст. ба нақли Фазила Мирзоева духтараш то синфи нуҳум хонда бинобар мушкили иқтисодӣ натавониста буд ба таҳсилаш идома диҳад. модар мегӯяд духтараш доим ба кори хона банд буд ва чанд моҳи пеш хонаводаи Зафар Пиров ӯро хостгорӣ карданд. вале рӯзи 22 июн Раҷабӣ 18 сола дар ҳолати вазнин ба бемористони ноҳияи Вусе интиқол ёфт. яке аз пизишкон гуфт ки ин зани ҷавонро хеле дер ба бемористон оварданд, замоне ки гурдаҳояш аз кор монда буд. ба қавли мақомоти шаҳраки Вусе хонаводаи шавҳари Раҷабӣ дар рӯйхати оилаҳои осебпазир қарор надошт ва ба вакили маҳаллӣ низ дар бораи ҷой доштани моҷарои оилавӣ касе шикоят накардааст. Амина Гулмадова раиси шаҳраки Вусе дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт: хеле ягон бор муроҷиатам кардагӣ набуданд, ягон вақт вакили кӯчашам нагуфта буд ки ҳам хеле мисол проблемни оилае ки мо بریم یگون پرفرینتاچه یگون چی بریم ده قطعشون کور کنیم. خانواده رجبی در شهرک وسیع اجاره نشینند. آنها زندگی میانه حالانه دارند و دو پسر معلول را به وایه میرسانند. به نقل مادری رجبی دخترش در صحبت کوتاهی پیش از مرگ گفته است که شوهرش نمیگذاشت از خانه بیرون براید و یا به والدین شکایت کند. تلاش ما برای تماس با خانواده ظفر پیروف تا حال بی‌نتیجه بود و موقع آنها در رابطه با این قضیه تاکنون روشن نیست. در همین حال مسئولان بخش کاربازان نویای وسیع در صحبت با رادیوآزادی گفتند که مقامات انتظامی تحقیق قضیه را شروع کرده است و به زودی موی را از خمیر جدا خواهد کرد. با گفته ساکنان شهرک وسیع در این منطقه دختران خیلی زود به شوهر داده میشوند و این است که خانواده های جوان خیلی زود از هم میپوشند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. چندین نظرنویسان وبسایت رادیوآزادی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گذشته در موضوع مربوط به بکارت نوشته بودند ازدواج با دخترانی را قبول دارند که کسی به او دست نرسانده باشد. بنا به امور رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعت کردند. امور 3 سال اخیر در دست نیست.